ایوار باش بینرین هجا و خوشتوی بینرین بادینان ساد بینرین ایوارا بادینان خوشحالین جارکا دیا مهین گشتین فیکودو جبوی پیشکش کرنا برنامه های روزانه ایوارا بادینان بینران وکو نظام کو برنامه روزانه رابطن میوانداری کسانی که نمیشین چند کسان با اکل ویری گفتگو بیتکرن چه او گفتگو یا گریدای بی پروژه و یا انجیا گریدای بی بزانین و زانیارین میوانه می روشه با پتر خدمت کردن هواین برایس ابرو کامرا بوینه میوانداری دکتر زور برایس دکتر ارسلان حج عیسی دکترات یاسا نیو دولتی دا آنها یا خوده بابت می ابرو کدیل سروی چنده بیدن کاچاوا هریمین وکومه هریما کردستانی باشوری کردستانی چاوا اوه دیبن دولت چه ادوا هریما دا دیار بیتن دیشین کار کن بو دولته یانجی ادویتن چپ کن اف هریما کو حتی ببن دولت دیب ام بیشین کردی و کردی بحثی وی چنده جی که این که هریما کردستانی هکر هاتو ببیت دولت دی روشا بیا چاوا بیتن و چندا برهوک و ابروکه یعنی بجین دمکی دا دولتی ابراگه هیتن اف بسیاره و چندین بسیارین دین وکی و آنها یا خودی دیش دکتوری برای سینه گرن هینین هجا و پشتویجی شیم ریاوان جماروین سرشاش دیار این شیم پیوندی مبکن سبارت بابدی هر پرسیاره هوا بیتن دیگه هیتا دکتوری دکتر ارسلان دست بگی تو گلب خیراتی سر چوا ابرو بوی فارا بادینا زور سپاس دکتر امدی شوی چندی دست بگم بجین هریمین وکو هریما کردستانی باشوری کردستانی کو ویگا به امتداد جین سر چه بنما ویتن اوه خوب راگهینن دولت ویتن چه دویری دا هبیتن کو حتی هریما کردستانی ابرو که بجیتن از دی دولت که سر بخور راگهینن من جیده سنوری خوابن وکو همی والاتین جیهانی اوین کو ابرو که والاتو آلای خواهی بشكل سپاسیت کن با برنامه زور بارز ممنونیدم السلام علیکم گرم با برایت خود پیش مرگل همی سنگرات کن خیلی هجادرن بابتا که گله که کد بشین معقده ناف یاسا نیف دولتی دا بله تچه بنا ما هبن که تو خو اعلان که دولت تچه اسوس هبن که تو خوبینیت ناف خیزان نیف دولتی دا تو بیجی از اجی ایکم اشوه جالك عناصرتين جالك بنمايتين جالك أسستين ياساني في دولتي دا مفروض هر أقليمك عن هر كيانك عن هر شعبك أبي خطوات يتهافتن ومحاولة بكاتن خوبين تتناف خزاني في دولتي دا بتفيل سوي هند بنمايا وهند أسسا وهند خطوات طافتن أنجي إطار قانوني دا ديف قانون دولي دا نيف معاهدة مونتي فيديو دا صالة بيستها تي إمزا كرن هندا أسس كلاسيكية هين هندا بنماية هين هندا قواعد هين كلاسيك بجنة مفروض هر ملة كي تدا هبن حتى اف ملة بسيارة دولتينية كتن زورج بس دكتور أفا أبين كو جنابته بحث جيت كتن أفا خالا أمي بتر بروني بيجين چه خالن يعني كو هر ولاتك دستي خو يعني هر هريمك دستي خو بيفا بقريدتن بیشتن اوه و بلند کرد بیشتن من اوین هین لو ما از دی ولاتکی دانم دی بریارا ولات بونی دانم کوش کسی دی کیم ترنینه چنکو وقتی تو بیشی اجی ولاتکی سر بخوما دیتا دشمن هبن دیتا گاسنده بودن بیشنه دتا اوینینه و یدی و حتی دیمای او چه تشتن بله ام دست بکن شید بنمایت سرکی هدف بشنه او شی او معاهده مونتفیدیوم بوده بری بگوی اشارت بدای بحثی کری او شی فتن اول ایک تو شعبك هبیتن تو ملاد بی و یادوی فتن تا اقلیمك هبیت منطقه هبیت حرلك هبیت تو السری آکنجی بی هش خری مهمتره و یا سی اش خری کد بشن مهمتر تا حکمتك هبیتن تو حکمتك فعال هبیتن و یا چاری هکد بشنه تقابليات هبيت إمكانيات هم تو داخل علاقاته بالمجتمع الدولي إمكانيات هم تو علاقاته بشتي أفاد كلاسيكا جيف قانون دولية معاصر جالك بنمايديت هاتين يا انخراط كدي بشتي الاتحاد السوفيتي وبشتي يوغوسلافيا انهيار وي هندك كيانات اتنيهات وجودين هند معايير اتنيهات نف أسس الدولة ده إشواء استقلالية إشواء سيادة إشواء احترام حقوق الإنسان وجالك بنمايدي تفاصيل باش كي إشارات كانت نافذة كما دام هبيتن أوجي هاتين خلط بوين إضافة بوين السروا بنمايد كلاسيكي زوج دكتور باراورد قال أفينكو ينبري وقال أفينكو كلاسيك جنابي تفيقات بحث كري أم ما نبت أم دير بشينو فاكرين با تدبيني
هر دوک بیگ و ولات بیچید بیدن یانجی مروف دی ایکی تنی هلگریت اوین کو بری یانجی اوین ویگاوی کیشک باشتره کو هر هریمک بیشت از این سر و بنما بما ولات بما دولت سنوری خواه بید. بله. بنما قانون دا اغلبیت فقهای غربی ویگاوی تیجاهی ایدبیشن که تو و بنمای خراب دست خوبه بینی نه اساسا تو بیاد دولت گله کیانات تهین اف امکانیات خرد تداهین ملت عدی هی دخول في علاقات اكو بيجن امكانيات تهين حكمتك فعال يا هي بس نه حكمتن وكي تايوان وكي ما اقليم كردستان. بالمقابل القانون الدولي ده مثلا التجارب الدولي ده جالك اقاليم هبون وجالك مناطق هبون حكمت نبون مثلا دخول علاقات نبون مثلا احتمال الشعبي وان حدود ونزاعات ده هبون بين الدولات وكي كرواتيا وكي بوسنيا وكي كوسوفو جالك اقاليم هبون سربخويا خوالجت اف عناصرات نفضة نبون بجا موضوع حكي لك نقاش القانون الدولي ده نا اساسا كتهبن كتب بيا دولت نا شرطه كتهبن انتنبن كتب بيا دولت. زور جان دكتور امي بحثي هريم كردستاني كين ات هريم كردستاني ده افين اف خالين كو فيغا في جناب تبروني آشکارا کرین چند اول دستبرن یعنی بيجين چند اول ناف مدا هنه کو هريم كردستاني کار بکتن بوی چندی سر بخویا خوب راگین اری افين کو جهانا دولتی بیتی تسر آوا کرن تو بینید نابا هریم کردستان ده افرو که هنه کوی که هر والاتا کدی بیدن. بله از بیطاره که قانونی آغم بطری سیاسی چونکو ما في چارنشی ما في اعلان الدولة آخر مرحلة بريارك والسياسية بس از اطار قانوني ده آخر تضيف بسيارته بله كأقليم عم بين تجربة نقطة إيكي بجتماع بنقطة دوين برلمان تأسيس بوي حتى كم ديفاكتو بوين حتى مر صلاة 2003 وبشتي 2003 2005 مساهمة كري نفستان دستوري ده ومرحلة بيشن يدا كان بين حكم اقليمك ضمن حكمتك الفدرال ده مرحلة اوتونومي دار كاتين كان بين بقدينا فوع عناصرات مو بتبحثي كري كشعب ملات كرد ككرد ميجوي ده وحتى في جوبي اطار القانون الدولي ده بيجنا كردا مالتي تيريتوريال يعني هند ملاتك يتما بين جالك اقاليم وضعي متفرقه بس أنا نابتا أكود بيشن عائق عن بتا بربيك أجرك كو تحصفناكي ككرد كملاتن شكو بو ما دو جورة تجارب وايد نطاق قانون دولي ده هر ملتك بيجت من اسم ملتم فيتن تو تطبيق السروة أري باشا أما ملتا أو نا ملتا شكو بو إطار قانون دولي ده ما في تشارة نوسية بوان كسايا أود بيشن أملاتين نبو أقلياتها أقليات موافقة خاصة هي قانون دولي ده وإنما شعبي أو كنت جاية كنت بيشتو أمدي أنتو الشعبي ده موافقة خاصة بيتن أو شيء موافق حق تقرير مصيره بس هكتو أقليات بيت تحقنية ده تحقها بيتن حقوق احتمال تحقق الثقافيها بن حقوق اجتماعيها بن تجورة كدية موافقها بيتن نكو موافق كنتوش دولة ذبي أنتو إعلان الدولة بكي أفا إيك أفا هكتو بيا عناصر مثلا تاريخ مشترك اللغات مشترك بنمایت مشترک الجل اکودو که کردا خوب بیگ وجتی سرچاس لكرد اعتبار بيتن كملته وهي مستحقة كتقليد مصيري خوب دت أو إيك يدوي كأقليم كعردك السر بيتن مساحته أقليم كردستان كدستوري احتراف بكيري كحكمتك كمنطقك كأم كتلة جين أو جي كما عرجي هي يا سياش خلي مهم تر غرب في قوة تركيز تسر حكمته مع حكمتك فعال يا هي أفش صلاة نضدوي ورا يا ممارسة كتن قبل البرلماني ويا فعالة يا كنترول سر حدودي كتن سر ملتي كتن وضرائب الضانيتنو يا كنترول كذي أقليم يا كنترول كذي وبشبكة فعال ونا احتمال ده تسر حكمة الدين يا شاري أشخري مهم تر دخول في العلاقات كنت بيجن أقليم بشيوكي كلاكي برفرها فشان صوبك خلال مكتب علاقات بيوانديت نور دولتي ما بقوات ميتين ما وزارتك ما داناي بوهندي جالك اوفيس الاربي اللي فابوين ما جالك اوفيس القنصليات الدربي ولاتي هنا ابخر خصوصا ابخر علاقات ان شاء اقليم يا خلط بوي وشوا يا كونداك بوي يا كنت بيجن دخول علاقات كده الغير دولتها كاقليم ابخر خصوصا وإثبات كان كأقليمي أفرش الشروط الأساسية بنماي الدولة التداحين وإنما أفردك بشتي قانون الدولية معاصر بحثيت كان مثلا استقلاليات مثلا سيادة مثلا
تشت متعلقة بداخلي وك احترام حقوق الإنسان، احترام حقوق الأقليات إلى آخره. هذا موضوع ك يبر فرح تلفت مروف بحثي كتن بس كأساس كعناصر أساسي كيتبنى ما ككرد كدعاية بكان كإعلان دولة بكان أغلبية عناصر قانون دولي بي تي في تقريبا كردا يجيب جاكين. زور دكتور أفهمي أونين كو كردا جيب جاكين وبرقوا باش خالين قالكين قالين چند بحثي وي چندی تيتكرن كو حريم كردستاني یا برف سرخبوني بچي سرخبوني بچي تنو دي دولت راقهي بلکو خو گوتن جيبيد يعني گوت ناجاده جيبيد بس او گوتنه كبيتا چارچوبه كي مازن دا دنگ وددن ام دي بينين ولاتين در دورت ما اكسر دجمنات يكا وصل ما تلگرن كو ام بيجين شر قلمايتي تكرن حكر چه شر راقهاندني بيتو چه شر سياسي بيتو يعني ام بيجين ديمايد بيتا شر چكي و حتى تيماي باشکر افهمی هبن تنابینی هریما کردستانی او کسین کو هریما کردستانی پرده بنلیه خرکا کمتر حتی خرکا پتر نشانه و علاقات هر چه نبید گل ولاتین در دور چیکن کو هکر ها تشتکه و صاحبیت هاری کار بن نه هکر هاری کار جی نبن هما بیدنگیه بهل بجیرن هفدش نبن تنابینی هریما کردستانی علاقات دا بو درست کرنا دیواره که دولت که درست یا سرکفتی نبوه. بله. بو قضیه ملت کرد حتی سال 2003 مجتمع دولي خاص غربي بغدا كرداب شافك عطف يعني بغدا ملتك بلد بغدا في ملتك يبتشيك اقليات داخلي مجتمعك مصدر غدر اللي هاتيا كرن غدر اللي هاتيا كرن يعني دل فيها بله بشتي 2003 مشاركه كريل قال القوات الامريكيه قال الحلفاء وصدام شنافبري وحكمته مشاركه كريل بنويسان دستوري دا كردا شافكي دي مجتمع غربي في قوات بغداد كردا شافكي مصدر بغداد خاصه بشتي في مرحله صالا بار بو هي وهش بو هكو داعشاتين كارسات داعش شوي كردا خو اثبات كري كقواتك عسكريه هي قواتك اقتصاديه هي وبهزن المنطقه ده وكنترول صار مصالح منطقه كدي كو منطقه كو امن هلا الويري بو جلك ملايين مهاجر هاتيني عرب هاتيني خلق سوريا هاتي بو منطقه كو امن دغه غرب بغداد قضيه كردي كقضيه كون دولتي كقضيه كو شرعي بترش قضيه كو انساني هباجي جلك مهمه بوما الويري ما تشكيريا وما تشنكيريا بو دولتي جالك فين قوة هاتينا هافتن وجالك خطوات فعالة هاتنا هافتن وكيم بو جنابه تبري بقى بيرون كذي خطوات أفاكرنا دولتي وقت بيدفتن صبر بيدفتن إمكانيات بيدفتن أشخاص مناسب بيدفتن كوفي بريار بدن وقيادة كموحد فتن داخلي ملتي دا كو بريار بدتن وجالك بنماي دينا تناف ملتي دا وید بین بریاردان بو وید پینگاوه. زورشان. دکترم دیوی پیوندی ورگینو و گرینه با. کاک عبدالله فارباش. کاک عبدالله کرم کی؟ الو فارباش محمد صبح چانی باشه. سر جاوید من ممنونیتم کاکی من. کرم کبرا. کرم که کاک عبدالله. الو. الو من هاشته یا کاک عبدالله کرم که؟ بله خیرتون می‌کنید دستکم. ممنونیتم. زور سپاس. بله الفيران من بشركة الدور حريم ودولة. سر جاوید من. بله هل بترجم عندنا دولة باشوران یا باشور. باشه اگر کرده باشور ببید دولت دوربینی کرده ایران و ترکیه و بله این پارچه ما في خوب كتير دعوة دولتين بيجي ده كده ده. بله. هر افبو. بله درست باش. ممنونی جناب تمام. هم دی برسواد ده این پاشی پیوندیاتی برکی. کاک عبدالله بحثی بچین که دکتر بیشتن هکر هاتو باشوری کردستانی هریما کردستانی گوتی از دیو ما دولت یان جیم بیشین اب چند راگ هاند کو از دولتم دی چهار نویسه پارچندین کردستانی هر سه پارچندی چه بید تو بیجی اوجی وکی ما کار بکن یان اوجی بیجن دولت راگهینه یان بلکو امش وابرو که بلکو ام قناغه که برای که واداد چین چونکو ما سر بخویه که دیا برگرتی و بری و چند سال تی پرین و حکومت و پارلمان بید فرقیه که مازنت ناو بینا موانه ده بیدن بله بو وكما بحثي كي بنماء الدولتينية بله
وكاتا چند حق هات وبيجي ميجي تفيد بين دولت وقت بيدفيد إمكانيات بيدفين وأكود بيجن قيادك بيدفيد وكار بيدفيدن اف تجربه بحثيت كان يا كردستان اقليم كردستان بارتشا عراقي كنت بيجن حالتك فريده اف حالة فريد قانون نطاق قانون دولي ده هر چند سالا جارك تشد بن اف حالة فريد كو وضعك خاص تشد كان دفع دن فقهاء قانون دولي كو وضعك خاص وقوانين خاص ببدانن اقليم كردستان تشي بيجي كوضعك خاصه وضعك خاصه چه تجارب بری بگاهی بوچنه بوینه که تو بینی مقارنه کوسوو بکی مثلا آن تو بینی بوسنیا بکی آن جنوب السودان بکی آن کیبک بکی الکندا هر کی قضیه کو مستقل هبو هر کی حالت کی فرید هبو هر کی خود دانیت یونیک حکاهات الصباحی اقلیمی اعلان سربخویه کرش عراقي دي بيتا حالتك فريد ودلفيد المجتمع الدولي دي بغدتي كحالتك كصراعك في صدى صالة كفي ملتي قيادك هي كفي ملتك هي يل في چارن سيد جاريتن يعني نه حالتك غريبة شنيكو هاتي الصاحدة الفيري چونكو صراعك هاتي كرن بتأسيس دولتي وتأسيس حكمتي واقتصادي وملتين بإدارة بريكا ممارسة حكمي دا سياسة إدارة حكمي دا بجلك ركضا ياخد جهنجمي مرحلة كوي خطوة باون شو تأثير التركي كاتن الكردة إيران كاتن سوريا كاتن حالته حالتك تنشي مقارنة بأقليم كردستان أقليم كردستان جلك خطوة بريوية وبترحقي هاي إشواك وطلب كاتن وأبد هكا أو في خطوة باون وفي بسيارة بكن في مرحلة دا نت صالحي وضايا يا صالحي وضا أو كل بن إطار يو دولة يبين كاتش حق دايك حقك أوتونومية كاتش تشتيا وكاري خوب كان وخود درس كان بمستقبلي هكا خوب جيبا جيكير خوب كير إنه احتمالا واجي حق بيتن في كل بشيء بينغو بباون زورج هم دي في بيوندي شي ورقين دكتور كاك صالحي وارباش كاك صباح إيوار باش ببورة كرم كاك صباح تواني باشي سرچاوید من كرم كاك صباح در فجو برنامه تو میوانه تا ممنونی جناب تمام فرمو برا برنامه جدی خدا زور سپاس كاك صباح تهر پرسیاره که بیتنش دکتوری مدی بسیاره تایی اگر میوانه در برسلام آلدتن سرچاوید من فرمو بسیاره که حکومت عراقه تن حقت کو ان پشک بین وان آن حکومت عراقه تن جیور راسیا بو سربخوبون کردان بله او ایک سوال دیگه واحد زوله تن پشتوان بون بو سربخوبون کردان او چه انگفت وجه بو سربخوبون کردان بله حالا به افغان‌ها نکام شده خانه‌ها با هستیاره و سربخوبون بین امنو بین سربخوبون جگوش دست مدار کردیا من افرت بسیاره بون اگر جواب برسه نداده کاک صباح ممنونیت ما بار بکتا چبو من ایلا چنکو و همین ما بخونه بیستم و مگنگشتا سرد کرد ممنونی جنابیت ما بو چونین تا دکتور بله کاک صباح از دی بسیارایی که بشیوه که دیگه این ما جنابیتم يعني هريم كردستاني بشكك اش عراقي ادفيتن هريم كردستاني چند سنتر عراقي كو بغدايا چند اموال راضي كين قناعتي بو چيكين كو ام دولتين هكر رزامنديا بغداد قال نبو كو هريم كردستاني نبيت دولت و هفدج بيتن و حالتي دا دي دولت هيتا راقهاندن و هكر هاتا راقهاندن تنابيني هريم كردستاني دي شني كبيتت شركي مازنتر دا کو اف شر بیگاوی بیان هکر خودی نکردن انشالله یکی دی سردابی بلکو دی بیت شر که نشرتا بیت کرد و عرب شی بله پشتی نویسان دستوری سال 2005 بله که اقلیم مخو الزام کرد کد اطار دولتک فدرال دا بین اتحادی دا بین بله دولتک ایگرتی بله ناوا دستوری دا بله حكيتو تشاف فحوى دستوري وتبغى تفاصيل الدستوري هات يعني نيسان شي اشاره بين دوينا كو حق تقرير مصير ما تبها بيتن باجي نقطه كفت مفخاله كاميرا في الساب بسيطا يعني احتمال هند مواد هبن الدستوري ده كو غير مباشره بحثي اتحادك واختياري بكتن ما بين اقاليم وما بين ملتات ناف خليط مجتمع عراقي ده بس ككرد كرت ناوت اعتبار كرين كملت الدستور العراقي ده بس اعتبار بو عربا كدي
افدست افا خالقا كود بجنيا سركية دستوري دا وافا خالقا كود ضرر بملت مدا الفرند كما خو الزام كي في دستوري اتحادي حتى تتي اش اطارك قانوني تو بينغوفا كطاوي يا نا قانوني اول فيري دي صعوبات ما تشبن دف مجتمع دولي فيجو في اعتراف مناكتن هكا هاتو اعتراف تنها تكرن الويري دشنيكو در جهديد فبن دمروف بشمانيكا جلك ومازن دات ودي احتمال ضريبه بدن في چارا وكي فيجو مثلا ساوث اوسيتا افغازيا كرايميا او مثلا فابوين كرايمش اوكرانيا وابو باربو جيفابو تشوف اتحاد روسي بس كسي اعتراف بينا كرت شنكونا شرعي بو ساوث اوسيتا وابغاز جورجيا مثلا وصالبا بون كاشنا روسي بتني اعتراف بكري وضع واي قانوني في معاملات نين تجارات نين او ما نمونه هين شكستن اينا شمال قبرص تركي مثلا احتلال كرد حتى في چاره سوريا كود بشن مستقبلي كاس نزانيت اند تشلي اذن چكو اعتراف بينا هات يكرن حكمي وا تجارب دا د پنگاوکا دنیا عاقلانه بیدن هکه ام بیرا زمان یا بغداد و پنگاوی پاوین انا بجمتا بغداد موافقنا کتن پارلمان عراقیه دی چی دی موهی که دشته ویدی مثلا که اتفاقنا کتن عرب کم اجتماع عراقی حتى بقوي تشوفك بغداد ما كم اقلياتين ضمن الاتحاد الفدرالي ده وموافقوا احتمالات بتري شخو بربيتن ما يورغرتي بله ما يورغرتي ايش برندي اسقط بورنا كم كو قناعت بو چه بیتن و پنگاوه که وی رخصت بدنما کو ام به پنگاوه پاوین کو ام وی قسمی به پارچش عراق وکین اول حالت که حتمیه یعنی کود بشن حتی موافقه وابتن گله قبل زحمت و کی سربیا کوسوو وش 2008 ورا استقلال بو سربیا و حتی بگو اعتراف بنا کیه تو اعتراف بنا کیشی اطار قانون دولی دا د شرعیتک السر پنگاوه ده بیتن بجد نا باش بیتن هک ام قناعت بو بغداد چه نکین بچا قناعت بو بغداد چه کین اوجي خطوات بيدفن واوجي شول بيدفتن اوجي التزام بدستوري بيدفتن واتفاقياتا ومفاوضاتا وككارك مازن بقوات تذكرن بو مسألة نفطي وغازي ومسألة علاقات ومسألة متعلقة بشمرجه و از بشم كارك جلك يبيروز تذكرن وإن شاء الله بجهين حلقة إن شاء الله أم دي بابيوندي وارجين بسيار المجالك دكتور بس دين بابيوندي وجبارين برادر سيدنا أبين خاني بار باش أبين هكر كلام كي ألو أبين أمد قالتين أبين تهاش معها ألو كلام كأبين خان يا الله سرچاود من زور سپاس بچك دنگي خوب بلن كأبين خان ألو من هاشته هيا كلام كه بله بخيرات من هستن زور سپاس رسمي سفارت طاقة كردي بله تبيه هر واجه شخصك الحريم كردستاني بله بالخوشگر بیتن بو دولت كردي بس بو چی بو نمونه دولت المعنیه برای کشبین کردستان جهانی بله و خون شهید قهرمانی پیشمرگی جلکشانی دیگه بس مخابنیه و از ببینم دولت آمده بسرین وقتی قرار دهنده بس ناکوفیت با شور کردستان أبين خان برئيس أبين خان هكذا بسيارك محدد اش دكتوري هبيتن أمد خزمات تدين هكذا بسيارك هبيت كلام كأبين خان خذ بسيارة من أول جبجني بارزة بله حتى نصوصي هنا نتحزبانا جوابات تاكراتهم تجابها بشكل بسيارة أبش مني تبسر مداشوري كردستاني چونك أجر اما یک نبین یک دست نبین یک رگ نبین یک فرکرده خدا نبین هر یک وحید با خود که دولتش نزد رایان نداره زور چند ممنونیت اما ابین خان بو پیوندی انتهید بردوام کاک آزاد ایوار باش کاک آزاد ایوار باش ممنونیت اما اساس سری مکرم که خیرات من میوانی دست ممنونیت اما کاک آزاد جلت همین سیدا ما تو جهان در برمای دولت بودی هستن حتی هم بیشنی مزید دولت اک محبید جان وید مزید
حریم اجمعی جو محندک فاکر هستند به نمای قابلی من هستند محندک حتی ما اول کدید یعنی چه بجنیم در بازه که سرخوی من هستید محندک او هستند که امت هوا دولت بینید مالینه از برای خود اصلا بینیم بس فروتن آنستی در خوبون آبولیه یعنی که بیا ما یعنی هم اشتید داده باید خود دستین هم بیا یعنی که حول بینک یا کتر ما شریکات ما خود هستن پیدا بونمونه که هکه بس آبوری آخری نی بس نفتی با شما از گنجه هکه چیداویسی ترینی خب نفتی نگه نداوین گرن از گنجه دی چی شروع کرد از گنجه دی چی کرد بس اگر هندک شریکات و کمپانی هم هندک یعنی هوا کشتکالی هدی یعنی گنجه دویده خریدیرون دویده بله به اوید به غیرانی آن به اوید به خوبکت آن یعنی گنج بیانوزید به نفسی چی کردیم به نفسش تیرا حبونا همو کدابیان بیانوزید پاکت اول یعنی که همه که به آن تجیبی هدید کشتکالی هدید آبولیت و سربخو اول نه آقای آبولیت و سربخو بیشتم نفس خود توشینه هم سربخونه اول قیام نمونه یعنی آبولیت و سربخو بونه و هم دست کنه او خود کن یعنی از دید چه فرق نو بین غرب و ترکیه دانیه محیطه به هاتی بینه چه دست ترکیه به مطلب فرق قیل بند داوید زور جا از ممنونیت مکاک آزاد بوچونیت گشتن سریم سرچاوید من دکتور ام دیکاک صباحی برایم ما بحثی به چندی کرد ویتن ام اولی بغداد رازی که این حکومت عراق رازی که این که ام دبینه دولت هکرنه دی حالتی مگلک بیت حالتا که لواز نشرتم فشلی جی بینو و باوری جی بحریم من ایدگرنو که کو جنابیتا چند نمونه اینای بس ولات انزل هست چند رولک دی هبیتن کو حریم کردستانی یعنی بجین چند رول هیا کو حریم کردستانی ببیت دولتا که سر بخو و تماندم دا چند شیتن در دور حریم کردستانی رازی کد و تایبت عراق حکمت عراق رازی کدن کو حریم کردستانی ببیت دولت الوی چارچوبی در که بیدن چنکو بنما مادم هنه ایدی بیت دولت بله اف سوالات درجه سوالك ودي فكر برسفك ودي بتدان او متعلق كه هاتو بغداد قناعات نينا كو اوجي متاكده از متاكدم كو قناعتي هر بونا تشبيتن وهر وقت وقتكيتن اف معنى او نينا كو تش درجه الدينين هر جاره که درجه تاگتن درجه کی دی تفکرن الویری د زفریتن بوما د زفریتن هکاتو بغداد موافقه نکر دی بوما زفریتن كان دي ما زفريتن ام قناعات دي بود دولة هيش تشيكين كو ام لاتكين ام مستحقين اجفي مثلا عراق فابين او چران سيخوب دست خوب بداي او بيجين امجي ملاتكين وكي همين ملاتا السر ملات ما تمينيتن او دي بوما مينيتن وت ام قناعات بخود تشيكين وام قناع ام امكانيات تخودا والخوب كين اثبات كين بو مجتمع دولي كاملاتكين ام كيرتين شنت ناف خزانوني في دولتي دا دي چام اثبات نكو ام كيرتين هند خطواتن يلا خطواتن وكي او كابراي بحثي كيري وكي فيغاك آزادي بودي دي چا بو خلقي ديار كين ام ولاتكين مدويتن ام هريمكين بين سر بخو وقتي وحتى فيغا في گنجي مب كوماي چتاش در من فيديري بس از مياده دكتور يعني اذا بيت كارن حسان نابن خال لاوازيه بو هر ولاتكي كو بيجك باج و بيخيت بله اكيد بشتي ضربه بار يا داعشي وبشتي في تغييرات الجغرافيه تشبوين واكو بيجن تغييرات حرب طائفي تشبوي واف صراعات تشبوي العراق ده وضعك استثنائي تشبوي تاثيرك السلبي الهمي مناطق كر الجنوبي كر الشمالي كر البغدا كر الهمي عرضا كر فمعناه يعني انك بس تاثير بس باربتر زغطه مثلا ثقل مثلا اختصار هرم كردستاني شكوبو بقى تقريبا 1500 كيلومتر سنور ملقى داعشيت هين بقى عباك اقتصادية مظن نزيك 2 مليون مهاجرة يلسر ملت هرم اقليم كردستاني مشاكل نفطية هين اقتصاد بوجا عرقلات دا مشاكل الدستوري ملقى البغدا هين اخر تأثيرك مظن الهيزة اقليم كردستاني كر الاقتصاد هرم كردستاني كر بس معنوي اونينا هشتا محقنين ام طلبوا دولتينيت كين ديري درجه كدي وبو اكو ما قلتي ام اثبات كين دي چوا قناعت بو امريكا چيكين چوا قناعت بو مثلا روسي چيكين كام هيزا كين وت ام ملتك بين ام داخليا خو دست بيبتين درس كين
چه داخلی خود است بکین ام حساب موحد بخود چکین ام قیادت موحد بخود چکین ام اقتصادی مشترک بخود چکین ام احتمال دین سر زراعتی سر صناعتی جهل خوب دین شولی حقوق الانسان بهستر بخین حقوق الاقلیات حقوق الدینی و كل باش تفاصيل ديت نف مجتمعي دا مؤسسات مجتمع مدني NGO ومنظمات اخرى بكار بين تفعيل كاين بهز بخين طلبه مجتمع دولي بكين كو بين سردانامات كانوا ام سردانامات كانوا كو كارك تتكرن وخطوات تفعالت هات نهوتن بس ما هيش تا بيدفن فيشولي دا الفيري دا اكا هاتو ما اف خطوات ما هوتن ام كير خو هاتين د ملت الغربي شي بعدنا ما دي بجن اف ملت بكيرتين اذا هكا بكير خو هاتن دي بكير ماجين الفيري ام دي خطوه كودي هوفين دي بجن امريكا هز دولت هاف بيمان دولت اكود بجن هز الفيري اكو ام طلبات دولتي نيجت كاين اب خود بغدنا ما دي بجن ما بالفعل دي دست ما جرن ودي بجن ما ورن هنجي ورن نف خزانه مدا بس بعكس و حالات داري بگویم بوده گوتیا که خیر اثبات بون اب خود بچاوکی که ماسی بغدنا ما ودي بجن ما هشت مای و هن ملت کن هشت ابو بيدويتن وف مشاكل هر وقت دائره که دور خوزفرن ودي سول بيكيشن وامناجي هنا چه مرحله بله ابدي شانه جوارگرین شانه ایوار باش الو چانی برا باشی سرچاوید من زور سپاس کرم که شانه بخیرتنا دکتوری بکم ممنونی دمه من بسیار اکاجه های سرچاوید مفرما من دفعتن بزانم يعني قالك ما نكاولاتي هاي تبيتن جلوی سیاسی و جغرافی و جلک بوارد هنگو دفعه بیتن او شروطه بهنه جبه جکرن دا کو سر هر حریمه که کو بیده دولت راست از کولات یک مهند شارزایت هنددانینه و که دانم دکتور شارزایت هنده های متفیدن هگر بشیدن بومه بشیوه که گشتی شروط چنه کو حریمه که دفیدن ماف هیا کو بیشتر مزید بدم دولت شروط گشتی چنه هکر برسب جادریج بیدن دکتر نشد بیش بر ما و برنامه هوا آنکو نفتسیان انتدا نبیدن مزید بوم بس بیش جلای جغرافی و شروط چنه جلای جغرافی و با هر حریمه که گماف همید بیشتر از بدم دولت بله ممنونیتم شانه ام دیتنی برسوا چقدر بسیار داده این چن کومه برینو که بحثی به چندی کلی که بنمای دولت بونه چنه بس ام دیش لای جغرافی جی و پاشی ساکینی تو شی دوباره برنامه جدا ساکی از لیبرون شد خازم چنکو دم مگاله که چیدن دکتور قناغا ویگا صباح بحثی به چندید کردن قناغا ویگا کو هری ماما جنگ که دژی تیرور دار کو همی جهان ابروکا به خوب مجیل کلیا برکو برانبری همی جهان جی پیش همی جهان افریقا کردستان حقیقت یا کپی جنگی که حسادا کو پیش مرگی قهرمان افریقا دست و گیان خوی برافانیت کردن تو بینی قناغ کاوکی فیگاوی دشتن هرم کاوکی هرمامه برف دولت بونی و بتن بله افا هر چیت برسوا بری بگویم بودی که کردستان حالت که فریده حالت که چجات قانون دولی دا هر چند سال وکیم بود جناب تگوتی حالت تکرار بن وکی کوسوو مثلا کردستان یا تکرار بود تجربه که قانون دولی مجتمع دولی بغدنا وی اقلیمی و بغدنا چاوک قانونی و چاوک شرعی پشتی حرب داعشی پشتی بار هاتی و خل سنورت هرما کردستان دای خاصه پشتی خل سنورت هرما کردستان دای حالت که فرید چه بو یکیش عناصر الدولت موجوده تا حكمت فيت هاي بيتن اف حكمتها فيت يا فعال بيتن وفيت يا مستقل بيتن هكذا بيجي في حكمتها فعالة فيت يا مسؤول بيتن يا بربرز بيتش حماية حدود خو وكسو كار داخلي سلطوي وقضائي دا الفيري بيشتي داعش هاتين حكمتها هريما كردستاني هات كو مجبور كير كأركا كي بيروس كو بكتن كو أركي خراب بيتم الشبكية كو بجن كلا فعال كو حماية حدود خو بكتن وكسو كار خو بكتن الفيري شرعيتك دو في حكمته كيف حكمته يا مؤهله كحماوي ملتي بكتنا الدين سلطايه بقى دي في اطار قانون دولي دا مفهومك حديثي هادي فيتن تو كيان خو ملتي خو بارزي وحدود خو باراستنا ملتي خو وكيان خو وحدود خو اشتراراش درفه درجه كي بتفت شرعيتك الدتتا كتو كيان خو بارزي وتو خطوكا برفرهتر باوي خاصة هكذا إطار الدولة كده بحكمة تا سنتري يا ضعيف بيتن إمكانيات نبن
ويا لواز بيتن وكي حكمة بغداد كناش يا حدود خوب بارزيتن كناش يا خلقي خوب بارزيتن كناش يا خدمات أبو خلقي خوب أكو بيشن دتن الفيري حكمة هريم كردستان الرولا كي جرينكينا حدود خوب بارستن باش مرجب قوة هيس دانا سر حدودا إنه هي خصت نف ملة خدا الفيري شرعيتك دامه اف شرعيته درجه كي دي بما فكاتن هكا هو الصباعي ما طلبها دولة إنيكر دي المجتمع الدولي بغداد ما كذا بالفعل أفا الشرعية كم دسخوة إيناي وأو بينغوفا بيروسيا هافتي كو ملت خوي باراستي أفاجد درجة كي بوتفاكتن كو الشرعية بتتسر انفصالته كو صباي درجة اعتراف بوتفاكتن زور جانا دكتور ما بحثي بيشندي همي كر بس شانه تني بيا رون كرناكي ورقيتن بله الشلاح الجغرافي و يعني بيشتن هريم كردستاني چند افروکا یا درسته یعنی بشین شلای جغرافی و حریم کردستان خلط یک هیا نمیشین خالق الله وازیه هیا بو پینگاه بو دولت بونی نزاعة حدود هذا بله نعرقلها برانبر دولتينية مثلا إسرائيل بله إسرائيل بيقول حتى بيقول حدود تويت متنازعا نزاعة حدود تويت جنوب السودان بله حتى بيقول الجل السوداني الجل دارفور همي أقاليم بدو خر صراحة ونزاعة كوسوفو صربيا ماسدونيا أو همي صراعة حدود تويت مستقرا أما نعرقلات قانون دولي ده كنت ستوبينغوفا كي بوفي بيا الدولة أف خطوات أف مشاكل الجغرافي مثلا مادة صادوتشل كركو مادة دي أف منطقة متنازع هكذا بيجن بشتينجي تنهافتن خطوة مهم انفصالة خطوة دوي مفاوضات مجتمع دولي تدخلي كتن اتفاقيات الدولية دي حدود رسم بن هیچ اشکال تدانیم یعنی هم بجین هکر هاتو فیگا و بیت راگه هاندنشیان هر وقت که دی حتی ماده 140 جی ها نه هات بیت جیب جی کرن بیت بشتینگی اتفاقیات بین کرن و او ماده جی که بیت جیر بجین سنورین هریما کردستانی دکتور جناب تا بحثی هیزی کر هریما کردستانی هکر هاتو وی حالتی فیگا و بیت کو هیزکا منظم بلکو ما هیزکا پیشمرگه یا هی بس دابشگیریه یعنی مروی راستگو بیتن دابشگیریه سر فیلانه سیاسی و سر لانه دیه سیاسی بوی دستو داره ویگافی بیتن ده هریما کردستان تو نابینیده که بیتت قناغت نخوش دا اگر هاتو شرجی چه بن هریما کردستان نشید برگیریا ولاتینیه لیب کتن یعنی مرما من تنیوز بیشم کو هر ولات هر هریما که وید ببیت دولت ویتن چند هیزکا ای گرتی هبید بویا که بشیتن هر آن بيجين مطرسيا كسروي هري ما بوا دولة شيء بده بشيت برافاني اللي بكتن. بله. إيك شو خالد مو بتقولي كتو إثبات كي بو مجتمع دولي كتو كيرتي وكتو مستعدي كتو في درجة بقطي بتشتنا في خزانة في دولتي دا. أو فيت أنت اختيار هبيتن. اختيار شيء نطاق قانون دولي دا. فيتن نف ملتي دا نف ملتي دا رأيك مشترك هبيتن قيادك مشترك هبيتن هيزك مشترك هبيتن تمثيل في ملتي بكتن اف تفريقا هي الشرق وغرب كردستاني مثلا هيزك الفي سنجري هيزك الفي سنجري اب احتمال كارت كران كبيتن بس از متاكدم ديماهي دا بريارا همي ايك هكو ديتا مثلا انفصالي ديتا مثلا ما بين مو حكمة بغداد ديتا مثلا كردينية مسائل يكون بيجن مصيري دا است بيجم همي برايتكن وهمي اقرأيو هي وهمي اك وكدي بو مسائل دي تفاصيل و ايديولوژيا و افكار في قامه و في قامه او نوبيتا كارت كرن اتني طاقه قانون دوله تاثيره هي احتمال تاثيره اللي بكتن بس تشتش توصل قانون دونين كو تاثير اللي بكن كو مثلا بيجن با حتى في قوه هنائكن آنجی مثلا قیاده و عسکری نه که هنش بگو بت جواب مجتمع دولي دا انتنیس پیشمرگه قوتك یا نظامیه قوتك یا بجن یا بهزه یا شر تیرورت کردن و یا امکانیاته و تمثیل ملت کرد کردن پیشمرگه تمثیل ملت کرد کردن تفاصیل دی نابن عرقله قد نابن عرقله نبوين شكو بريق التجارب الدولي دا نبوين عرقله مثلا كوسوفو قالك جبهات هبون التحرير وطني هاريكي دريك خورا شرط كر شرط صربيات كر مثلا البوسنيا الهرزوفينيا قالك قوات هبون مشترك الجنوب السودان قالك هيس هبون منفصل هم يبقى في شرح حكمتك كر وهاريكي دريك خورات كر هاريكي تابعي جهتك وهاريكي مصالح متنوع جور هبون بس او نبونا عرقله
برانبر انفصال و سربخوی و زوجا دکتور السال نوتو ایکی و نوتو دوی و حتی فیگاوی بلکو ما هری مگا سربخوه و خدان پارلمان خونه و حتی دیمای دود بینی ام برف مؤسساتی بچوینه و همی کارن فی هرمی کارن بشین پریکن حکمتی بینه برای و برن دامود از گاین حکمتی هبن یا جی اف دامود از گاین کو جنابتت بینیدن شبه ام بشین بن پردا حزبی و نه حتی ویگاوی هکر کار بینه برای و برن بناوی حزبیه تینا برای و برن نه کار تینا برای و برن وکی ولاتین خربی حکمت و یاسای و کسی دینینه تو مؤسسات خو ديمقراطيات بخيته دا و تو رول ياسای جبجه که نف ملتکی دا ایکش بنمایت اساسیه بود دولتینیه بنمایت اساسیه بود دولتینیه تو مش تو تفعیل مجتمع دولي بمجتمع مدني بكي تو تفعيل منظمات مجتمع مدني كي تفعيل مؤسسات تخوب كي وتو رول ياسای جبجه كي جبجه كنا رول ياسای او شيء كي موجود بجنابته قلتي اساسك شو اسست مجتمع الدولي بغداد نفر مجتمع كده هرم كردستان جلك بينغوت هات نهاوتن بنهيلانا فساد اداري بنهيلانا مشاكل او تبحث كري وسط وما وسط المؤسسات ورولك بيروز هات يهاوتن وبينغوت نهاوتن وهر مجتمع كهبيتن افتشتيت نافدهين بس اما نابنا عرقله ونابنا كل اوستانك برابر دولتينيه دا چونکو مجتمع دولي بگفت ناو کدی چاو کدی بغداد ما اصلا بش متا کنه مشاکلن انا بش متا کنه عرقلنا چنا بید بین چاره سر کردن بس نه هندد مازنن کو دولت بوجي سواب راوست کو هنی مجتمعات حتی یت ابد ديمقراطيتك جلك بلنت ده هي بگفت اف مشاکلات ناف ده هين مؤسسات ده اف مشاکلات فسادیت هين بس حتی تدا چاره سر کردن موارد بدوین بشر بدوین و وقت بدوین زورج بله دکتور ادبیجن هرمك هر ولاتك جيرخانه كآبوري يا بهيز هبيتن بله او ديا بهيز بيتن سر روی جهانی خرکی بله و تمام دم داد بیشن شی هرم کردستانی افروکا سر بیرد نفتی غازی و حتی دیمایل سروان دجیتن بله تو بینی هرم کردستانی دشیتن ابداهات نفتی و وی سروات کو ام بیشن جیر عرض دیشیتن دولت بونه راگهینیتن و شیایه ادوی دمیدا جیرخانه که آبوری بدانید که هکر هاتو دولت بونجی چه بو سنورین ملگل هر والاتا که جی بینه گرتن ام تیرا خو هینه ما جیرخانه که آبوری یا درست یا هی ام دشین خوب ریبه بی بله دولتینی نه مسئله که عاطفیه بله که هم از دبیف عاطفه خود بجم مدفع بما دولت هندك قد از داد دلی و راحت بيجم اف دولت اف چند سال هم نبودن دولتینی کاره دولتینی جهده دولتینی تعبه دولتینی ویتو شولکی ویتو قناعتکی بو هوال خودشکی که اسی مستعدم بمت ناف خزانتنا اقتصاد مسائل ايكونومي مسائل متعلق كاقتصاد كهرم چند مثلا كهرم كي قوتك اقتصادي هبيتن نقطه كجلك ضروريه جالك خالق اساسيات هر اقليم كده قوتك اقتصادي هبيتن چه نفط بيتن چه زراعت بيتن چه مثلا آف بيتن چه مثلا غاز بيتن اف موارد اخر هاري كاريا ملت يتكن كبنا دولت بس نه اساسا كتب بنا دولت اقليم بجواب احتمال نوت صادل سر نفطي بيتن ومستقبلا سر نفطي بيتن چكو صناعه داخلي منينه زراعت منينه ثروه حيواني منينه انتاج داخلي منينه هذا خريه نيجاتيفه يا سلبيه السهم اللاتمة فيتن اف قطاع اخر تفعيل بن وخد بنا بشول كرن نبس احتمال ما صار نفط وغازي بيتن سيجا جهاني بقى بخر سر غازيه وسر غازيه بس اما نا معنوي اوك وام قطاعات دي خرا اهمال كين وشافي خب دينها مثلا بس قطاع نفطي فقطاعات دي شخر الشول كان بشبكه فعال دي جالك هاري هرمي كان بس اكي جنابرا زانيتن وبقى مجالك مشاكل البغدا هين مشاكل الدستوري ملك البغدا هين مشاكل ملك الشركات النفطيه الاشتر فيت هين كرينو فروتنا في غازي شول بيدفت النفط نركك بصناعيه كود تشوا استخراج كاين دي تشوا فروشين دي يعني كام اقليمين وبغدا سنتره وام داخل الاتحاد الفدرالي دا ما كيم بجنابتا قلت ما خو الزام كيري بدستوري اول بچکی برپیک آدیدن ما با فروتنا گازه با دهاتی گازه
جبرن دي برأيو من تركيز ما سر قطاعات دي بيتن دي كلك باشتر بيتن بو مستقبلي زور جن دكتور أفا ام بيجين 20 چند سال چون و اف گازجی هر هریما کردستانی هی و حال ما اف حاله یویگا بی گلک کجی ادبیجن دولت بونا هریما کردستانی تشتکی گلک نیزی یعنی نیزیگ بینن یا شندک آوری دستی خوها بجیده گیریده این یعنی وصا بو خلکی دیار گری که همه دولت بون اذا من این یعنی وصا نیزی که جنابی تا چاود بینید بکو شارزاک یا ساناسک هم بشین ادوی باری داد تود بینی اف 23 سال چوی ما چه نکر یان ما پینگا بین کیم و لواز هاویتن تشتی هنده درست نبو یعنی ما 24 سال دیجید بین یان ما پترش و 24 سالات بین بله تفکیرا یا دولتینیه بله تفکیرا ما في چارنوسیه درستاهی دست بکر سال 2005 بله چونکوش نوتو دوی حتی 2003 ما گلک مشاکل هبون شهر نافقویی هبون مشاكل اقتصادية هبون بس ام بجينت قانون الدولتي جدا ام هريمك بون يعني بلي. ما سر بخويا خور رقمت حتى ام بجين سر هلدانا صالانوتو ايك يعني بجين سر هلدان ام حساب بن حماية بون بلي ام بن ضيف قرار 666 يا مجلس الامن داي بلي. ام حساب كين كيانا كين محتاج حماية دولينا اطارك الدولي بمدانا وعند حدود وهني بمدانا كوتشنا بتنجيب تجاوز من حصار دولتي سرمبو حصار بغداد سرمبو حصار اقتصادي سرمبو حتى 2005 اف انفتاح اقتصادي شنيكا وبوي دستور هاتيا نويسان كهند خطوات فعلي بو حق چارنوسيه از بتاج 2005 حساب كان شكو فتره شوي فتره كنا هند ودي بو حق چارنوسيه بينغوت بشن رجيمك وبهيس البغداد و كنت بجن خطوك ويجو بهاد بهافتن احتمال ما فيديو دابو نا جي خدا بو وقت نبو وقت ويجو نبو بس افش 2005 ورا كارك جلك باشه تذكرن و پیشکتنا کن بازن یا کتی اقلیمی بوار اقتصادی دا بوار بینات دا بوار اعمار دا بوار همي تقريبا بينغوفت فعلية هاتي نهافتن و كنت بجن بينغوفت بيروزت هاتي نهافتن بس هر هشتا ما وقت بدویدن و هشتا ما كنت بجن امکانیات بدوین و ما پنگوفت ماستر بدوین حکم هاتو طلبات دولتی تبینی او وقتا چند دکتور یعنی وقتا که نیزی که وکی کبو ام بجین گلک خلقی تیتا گوتن یانجی وقتا که بلکو سال بچنو اف هندی ام بجین 2005 و حتی ویگا بلا و 10 سال بن یعنی 10 سال و 20 سال دی بدوین یعنی تشتکه ها دی ام بجین اجدایگ بیتن و دی درست بیتن دولتيني جالك أقاليم يتبين الدولات بنما الدولات تدانبون وهو قيادة سياسية نبو وحكمت نبو جالك جي بهزن قواتك اقتصادية هي قواتك عسكرية هي قواتك إقليمية هي الدول البشتدا وإمكانيات الدولات خرد داين وممارسات كان ناف مجتمع دولة وكو دولات ونابنا دولات چونكو جالك عوامل هين وهر قضية يا خاصة قضية هرم وأقليم كردستان كل الدولات نابيت الدولات جالك ونزيج بو بالدولتينية بينغوفت برا الدولتينية تهوفتن شكو بينغوفت فعال برا سربخوي اقتصادي ما تهوفتن حتى بري شر داعش هكو سربخوي اقتصادي هاد با أو في خطوة بدائية بو سربخوي مصدر يا قانوني الفيري بيشتي داعش هاتين جالك تأثيرات السر أقليمي بون جالك تأثيرات الاقتصادي السر منطقي بون سر حدود اقليمي بون سر مجتمع دولي خريبون سر اتحاد اوروبي بون سر امريكا بون يعني واثق خرهات اجوهارتن تقريبا تاجيل بو اف قضيه تاجيل بو كوكي بو سبب حتى افتشتها تشي بوي كي سبب نبو كواكر كوانكر اما هند سؤال سياسينا بت سياسي احتمالش جوابه ويدي بدن بس كانت اطار قانوني دا كقانون كان سماح دتتا كتو مثلا ذي بينغو في بوفي استشم بوتا وقتی تحدید کم انا نظام بشه متى صاله بتا انا شم بشه متى 10 سال دينا 20 سال دينا افتشتكى ظروف تحكمت دكتور دي چه بیت هکر حریم کردستانی بو دولت ام بحثین دینا که این هکر هاتو دی بیتشر بس دی چه استفاده ام که این هکر ام بوین دولت اتحالتا که ام بجین افتشته همیجی هبن دی چه بیت بله تو بیا دولتك والسربخو اول بينغوف دي الشخصيه خوها بيتن شخصيات دولي
هر كيانك الشخصية خو دولي هبيتن معنا هذا دبي عضو الأمم المتحدة ده منظمات المجتمع الدولي ده اتحاد أوروبي ده عفوا منظمات حقوق الإنسان ده دبي عضو المحكمة الجنائية الدولية ده محكمة الجنائية الدولية ده محكمة عدل دولي ده ودبي عضو التجارة عالمي ده بنك عالمي ده دي حدود انا رسم كرن دي باسبورت ما هبيتن دي ما شخصيه خو هبيتن دي ما حدود خو هبن دي مش خري مهم ترى كتحدود هاتنا دانان بودت بوا كيانك مستقل هر انتهاك كسر حدود بيتا كرن ديشتد بن اطار ميثاق الأمم المتحدة ده كانتهاك سر دولتك عضو بيتن دي مجتمع دولي خير هوري كاريوتكتن دي مساعدتكتن تشوفكي بغدنتك مثلا كتو ملتكي كتو شعبكي نتو كيانكي مثلا يبي حدود يبي شخصيات يبي إطارك قانوني أم بقى أم دفاع أم ملتكين أم دولتين شبه لا دولتين إطار قانون ما تشي شخصيات أخو إطار قانون دولي دامنينه بس أكو تبيع دولة حدود أنا رسم كرن باسبورت خودت کرد ولی که خدا بیا غیر شخصیت بیا غیر کیان دیگه لک این مفاهیم اقتصادی یا قانونی دی ملت ما هبیتن و احتمالا مستقبلا استفاده الكرداب کن دور برد خوشی یعنی که کم بین نموذج و منجحت اینو تجربه خدا تجربه ما ناجح احتمالا بیتا چاول ماب کنه کد بشن اف دور بردنا و به تجربه ما تطبیق کن الگلک عرض دیشی زور دکتر دائما برف دیماهایی که بچه‌ها که جناب تا پی و کا دیماهایی که بی تو شی کلام کی از زور سپاسیاتت کم بوی برنامه و سیفید کم مبرکه که آن موضوع جلک برفرها موضوع متعلق بدولة نیو جلک تور جلک درجه مثلا کردن چکو وقت ایده هیوید که اینجا را کدیجی فرصه که بیتن ان شاء الله بینرا قناعته بود چکین چونکو اف موضوع جلت حساسن اف موضوع محتاجن بتر مروف سرباق بیتن و بتر درجه ها بوکتن جرا کدی سپاسیات کم دکتر ارسلان زور سپاس جناب تا تو میوان بوی گل مارو نشتن گل تجهیز فرازیه زور سپاس بله بینرین هجاب خوشی و چند امگیش ندیمایی که خلق ابروکا برنامه هوای روزانه ایوار بادینان هیویا من و میشویم پیچ خدمت هوای بارز بگین تا مهینو خلق کادیافی برنامه یه چرد دیگه خدای مزنون دارم خاطره